Cepongan salajengipun kula duraken kibrika tuan rumah yang terakhir Wiji Putra. Iya deh, yang punya showroom roda 2, 3 dan 4 baru dan bekas, asal dari Bades. Atas permintaan Wiji Putra yang didampingi sebagai terima tamu sesepuh Terop Bapak Bantan Kilura Yesim, dan sekaligus Yono Putra yang keterop. Ia mau tempat Wiji keluar urusan mobil keluar negeri dong. Yono Pak peluncur antar pulau jalan anak buana Kang Mojono Alek. Iya Ropik Yuli Balang Besi Holi Pasayur Bades. Asim Nopi Bades Endi Putra Bapak Nursari, sekalian Adit Putra Supo Putra Abbas Wielmi datangnya dari Bades. Joso Arga Bades, Bapak Rizal Bades, Bapak Asmonarji ikut serta sebagai terima tamu. Agus Keni Resongo, Bapak Ima Bades, M Said Resongo, Bung Karim kalau tadi udah naik. Sahur Abbas datangnya dari Resongo. Moga tampil di pagelaran. Asral Bapak Nur, kembali kepada Ibu Waranggono. Ngakan nginom bakun benterop non. Sehobi joget ada teh giliran celokan. Serek-sareknya dilawan wak dureki dadu capjeki. Bola setan bola pesugihan. Lah serek-sareknya bola segebai baruan korang, segebai anyaran korang bisa resarian kelunun. Le tak ontong kala agotok kini seninto kebele. Sekaligus Bapak Ion Ngepung Tasin dan Resongo. Ajong Wiji Pak Tinario Ramben, Irfan Putra Ramben, mana Wiji? Bok mati dah. Ayo Umi Hamimah kembali. Mone mana bule setada pada napetika tompak nompak dokar domak tadek badala Bapak Igiwo napetika kabula seepenta sokor ngocak tadek burunga monentar tadek gagalai. Atas permintaan Wiji Putra Pak Kampung Joni Togu, Bapak Rohim Boto, Herman Hani Boto, Kabelung boleh Abbas Sulasto. Ini yang punya showroom. tak kira kabelung boleh Bung Yanto, nangale sepora loncat Ladi Putra Amenyono, loncat Bapak
Sopi Boto. Ini yang diminta, monggo. Duta kera tiga bang marati semak burung boleh. Sampur ada di atas. Dan sekaligus sebagai peluncur di grup Kelaguan Rogi ada Tole Yuyut, Kampung Yudhitiono, Ardi Putra, Bung Andi Putra. Ayo, karena ini permintaan Pak, coba yang sudah naik geser. Pak Umi Sunaji Lumbang, Ardi. Juga besok aja debat serangkai non, diantaranya di grup Kelaguan Rogi, Kacong Arsin Putra, Marsukap Ardi, Sugianto Rizka, Marji Putra, Yari Laku menikah. Duta kera apa marati demak burung boleh. Pak Sopi saburnya di atas. Duta kera kak sumai ratika seburung boleh. Lamun karelek wiji talojo rojak le. Kades wota lojo rojak gak tukro. Ayo coba geser lauk. Aba Sulasto mana? Aba Suprianto Setul. Ayo. Ngare satu dumarat. Are Senin bula dek deje kades wo. Demenik. Mak dek deje. Dan sekaligus permintaan Wiji Putra, promotor Sabaro, Kang Riono Eni Awanditan, kasih sampur bagus. Ayo. Hekayas to bentika kak sumaher ponekan niat. Mone keneng apa mardi ma eki be. Kak Wiji do ma eki be. Biasa. Gunung Sari biasa Pak, mantan gilura ndak iso munyer. Koncang kemerenale. Seekon cang kemere kopong. Sik. Reno ini. Posang tika dumona tena. Seka posang tika kak tukro. Ma orang setong ye. Iya kayak ono klambi bote ngono ta opo ta ayo. Sing ngenteni Riono ini. Hah? Ngojek Oh iya. Kak ojek kak. Dari di Mami. Dari Patalan ya ke Bedes berempah. Dari Patalan ke Bedes 45. Aduh mak larang. Cek embung alos. Lembeles ya. Nyonya Susan ada. Ayo kasih dapur. 45 mun di Patalan nih. Lembeles jalan leket jalan ah. Aduh penabur. Alos jalan ah. Tina kok senompak diri benang budi. Nyetir diri. Iya kok nyetir TV. Kalau bolo lah. Sekemi lah. Sekemi. Aduh penabur orang ratin nabur dasar. Semedan geli. Apa kredit ya? Kita hajar ya. Bensinnya larang. Iyalah maju lah Odi lah. Odi ini yuk. Mata Odi. Coba tak kotek. Muntah Odi tak kotek. Tak Odi ya. Busin ya, becah busin. Busin ngembang. Lap lu. Aduh Odi lah. Kok nombak ya? Odi. Kok nombak lah ya? Aduh mak nyaman tombak dah.
penumpang penumpang ngaratin sekebayar bukan kodo mikir masalah ongkosan siang ben malam kak mon ala koning mikir embung montok kang ojek semestinya re penumpang penumpang ngaratin sekebayar bukan kodo mikir masalah ongkosan ate seneng rasana tak karuan jalan santai ben bulan sambil mong omongan topi-topian senggol-senggolan ate na seneng gabay rayuan cilulut nala koka deka kotumang estete cek norote naksona setan nekota maste kotu enggak anak rara jepon para alake iya tore pada sejujur dikajeknya ke enate rina wangi mas magawe nong pikir embong cilulut yen tukang ojek sing mesti golek penumpang penumpang ayo gawe rebutan ora mikir masalah ongkosan napa teng riki kabaripun mah wonten dukun sakti kula mertompo mah bahkan asmoro masalah sepel jenengan sing kiwa khawatir yen ditinggal sampun cerita esok bakal rapi dukun Jawa kandos rasane pun aja dengeti atur sebadun atas penghormatan tuan rumah yang terakhir diberikan Wiji Putra dipundampingi Yono Putra dan tidak ketinggalan Bapak Asim Nopi Bapak Ion Subo Putra Josowarga dan tidak ketinggalan Abah Aswi Elmi Kang Riono ini Sabaro Kampung Joni Asral Bapak Nur beserta kawan-kawannya yang mana telah sudah tampil di pagelaran Matur Subadun. Jaipongan sak lajengipun sebagai promotor Pok Sapok Pacong Junihe putu terpampang paling depan Yun dipundampingi 6 bersaudara artis-artis waranggono kita ting-tingane yo mas Junihe saking bates jalanipun timon sigarane ayo bangun jong Junihe keamanane monggo jaipongan
Oseng. Si ngenteni sih. Aduh talang kacung junihe cek terana bulan cek terana numpak Honda cek terona bulan numpak Honda Umi esa tater kak senento domak tade bensina cek terana bulan noro ati kakak karena sarabul mak pas etina monreng ni ser napatam penale aduh talang kang masir ondok bulu nyare area lancur negara kuluk ekalama tikar gulung ekalama ale lamun karetika kabule ngocak talocor lamun buruk seberama kak mas seberama boleh terus si Apolonga mimik dulu aduh talang bos maman 31 rancak pandek rancak nanangka nyalak pao dalam kereng mentak kelar bulan mikir umi buat tika tak andek kabule bule tak kira maksa masa bule tahu tika kak lakena oreng bule tahu tika lakena oreng ye pokok tika tahu carana umi takok kak takok aduh talang Mas Junet menejar yana kalampina domak kain segabe mani mana mak sobung pada umi mek nyari ya bule mak selarangan mon cincina kabule tika menta ambe mek nyari ya bule mak panyerangan ye man aduh talang kang muslim Zainal kakota bule mak kamande besar kakota amak benda besar umi dek deje kak muslim Zainal maka sekar pote soro apesa bule bentika bes maman sepon tak bisa
kajebe kak junihe pon pada mate Soro kelar bule tak kelar umi Aduh talang kang junihe pok sapo bila jelep dikadu cepok sapo bila celep duk cepok sapo areng bedes nekok marade mak pangin duen lamun karep dikaring lagi kabule dujek kok takok nyarapa karep sepak ongkuwe ika pakarep duse ongkuwe aduh talang kang masir pondok ulu nape yombe mak nape angin napa ombak ni kenapa angin lamun angin gak senento terus katengah nape gejek tika kabule do nape main lamun main made karo main pokok tika ni serong kuan umi aduh talang bos maman alap-alap 31 sarang koro mak semangkana soro korok mak semangkana soro tengku mak laat tengah soro norok dikakak senento mak karo mana soro tengku Reng niser napa tambena umi aduh talang kak Mas Junet ngendong-ngendong warana le selo potong ganja sape selo potong kinja sapele bola tedung ngadu kak senento ngeding suarana rasa jalatong gule mak talka ate kak mas rasa jalatong mak talka ate gule terong si along polong umi aduh talang Cak Muslim Zainal leduh talon-talon main batu galunduran main leger apa kalan Kak Muslim Zainal mak belut tanto aleburan bule tak kelar neser aleburan tak kelar neser Matur nuwun atas penghormatan Kacung Junia sebagai promotor Pok Sapo ikut serta sebagai terima tamu pengundang di antaranya Bung Masir sebagai solmed Pondok Ulu tidak ketinggalan Bos Maman penunggul alap-alap 31 Mas Junet sekaligus kareni solmed Cak Muslim Zainal saking meraan yang telah sudah tampil di pagelaran. Oh yes, yuk. Tuh hari sipul. Ayo nih, dinak nih. Oh iya.
Kelema besok kapan Umi? Ya durung weroloja. Kok tansah semaya? Jenengku durung rujuk. Ya jaluk apa ya Ora njaluk apa-apa. Kok iya prasaja? Kowe kudu nyembatani lemah. Iya Umi. Apa wae Sandang pangan lan papan Mas. ya iku wis mesti Aku mah diwayu loro lo Mas. kowe katon bakti Aku bakti mrencandang ya gotong royong. kelema besok kapan Umi Ya kapan-kapan wae lo Cak Ripin. kosansa semaya Jenengku durung rujuk Cak Ripin sayur. jaluk apa Apa-apa gelem aku Mas. kok iya prasaja Kowe kudu nyambatani lo Cak Ripin sayur. apa wae Sandang pangan lan papan Mas. wis mesti Aku mau diwayuh telu Mas. kowe katon bakti Aku bakti merencandang ya gotong royong. Aku dewi putuso loro nemeles loro
teko bila sangale penang apalotan ending aki duya tore tretan la dina sore mangken den kaule dumang temangan Tikir mangkedu makrotoronan sejeleng duka dumang alak katoka mayu temang ben bulan galak laona mas senengan se andi ajet oreng kalemah Gala benang sangale marontoronan rontoronan boleh koning kakabaya maile talle bulan imang sore mangkin kala laona ya bola kening kakabaya maire karen soro rabes mak rompong deje mon matuna doma epena soro abes ketika kak sumair mompoki bede mon marena aba mardi ma etina ayo matur suwadun penghormatan Kang Tuari Sipul Abah Bahri juga Dini Pak Ir Pak Popi Pak Sunar Ngasimanita tidak ketinggalan Pak Angga dan bergabung tidak ketinggalan Pak Wasim Berangga beserta kawan-kawannya sudah tampil di pagelaran. Terima kasih. Aduh talang Sahabat Marsandi oh nare are lalancur tegar golong hekalama Tekara kulung lek ekalama Abu Hendra kia lamun kareti kakang Hendra kabule ngocak talocor lamun pas burung dikasih berema lamun burung seberema Mane mana lek mon tak dadi aduh talang Abu Hendra Batas Jatim galarina geger nyangsang senyang sangat rancak nanangka Minggu manis lek niko parlon nasi gendeng celurut sabenare kang samat meresandi mae paposang seka posang do polana tiga kak mas seka posang polana tiga ye kaposang samat marasandi margenati kasih gendeng dalang Pak Imam gala bula tara bula maksi nongko abeto oleh nongkok lek sekar jarendu lamun lecen bula torona cek terona bula reng laki senorok keniko montak praten kabule
bula bula mulia ya la lelo 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 aduh dalang kampung Santo kajul laros mak kajun naturin kaju loros kaju naturin umi Gemparana kak seneto mak kaju jete bola korosanoto beneke kering lantaran bula masake ate lantarena masake ate aduh talang adik saputra ngasampe rabula ngasampe rama asapera masam kera sampai rapiru mak nusantara epekera bula mak epekera peker kelu mak seentara ya beker keluru seentara le aduh talang bunda certi bila manja mak bila oleh bila manja mak bila tolaring rati bila manja kak mas mak bila tolong nak berpilih dalam pantai aduh talang adik mas Hendra Batas Jati janji Pak Senento mak eketengis iket janji ring laki mak eketengis lamun jauh mak resaria oke bang buka kelar pulang kere aduh talang kang samet mersandi minggu nangis Melesoret ke kota Malang bale sorat ke kota Malang Melesoret saya ke kota Malang lebihnya jumpai jalan
jalan. Aduh talang kampung Santo lamun riwayat ngajik mah elang mon riwayat torejak paelang regedeng lamun riwayat ngajik mah elang konekane boleh anak mone kening mole enale aduh salam bapak imam dalam dina mak putih goleng umpama aku ra wedi dosa tolong kongki situ aja para undangan amanat dari Mas Rangkai tuan rumah utama dari Kilurawo Abah Berdi tak usah ke susu preman deer geluh dia tak usah ngeremong jadi lestari sholat maghrib hari ini mulai volleyball Motor talang gongnon jadi kendaraan 1678 kereta sendiri Pelosok Sari tak bisa keluar non jadi nyon kesadaran na geluh supir melolong keluar geluh sebenarnya gerubah Pak Tihana nikah keluar tak bisa terhalang kendaraan anda 1678 nyon kesadaran na geluh supir melolong keluar lah Yunor jadi kendaraan di Kenon non tolong dari Pelosok Sari juga Pak Isol tak bisa keluar terhalang kendaraan anda iya non tolong
Oke. Atur sebanun atas penghormatan Mas Hendra Patas Jatim, adik Saputra sebagai putra penerus Bapak Kampung Sahabat Mersandi sebagai calon Minggu Legi tanggal 2 Agustus, didampingi Bapak Kampung Santo, Bapak Kampung Nuriman, Bapak Ima sebagai pengundang yang telah sudah tampil di pagelaran. Jaiwongan sak lajengipun orang nomor 1 penguasa Desa Legundi, Ki Lurah Agus Muklas sebagai promotor Gempar Tanpa Getaran. Ki Lurah Agus Muklas Desa Legundi dalemipun nyangking ember kiwa nengen lungguh jejer kangge tangga kangen. Ki Lurah Agus Muklas Legundi monggo ngriki. Coba bir tambah 1 BL dari 40 terima tamu, diantaranya di grup Ki Lurah Besir, di grup Angling Dharma, di grup Togu, di grup Gerang Rejo. 40 serangkai terima tamu, tambahan 1 BL ditaruh di mejanya. Grup Jember diantaranya Pak Kampung Legika ya, mungkin pada Ki Lurah Rudianto, Kampung Nipan, Eli ya. Rezeki, Rahman Putra, Kampung Ahmad, grup Sugeng Intan ya, ada kemungkinan. yes, tambahan semuanya. jadi BL yang ke-36. Ayo. Iya. Duh. Ayo nduk Waranggono. Adik Redis, Adik Anis. Ayo semuanya. Adik Lia. Adik Kumalasari. Ayo berdiri semua. Gempar Tanpa Getaran. Oke. Tak langkong rokokan Pak Inggi. Tak kok nyolet Iya. Rokon sampai buang lagi. rokokan Pak Inggi. Kamu aja kita audit ya. Rokokan Gi. Rokon sampai lagi. Takut meregi. Oh, ayo. Do tak kira kabelung pole nangale. Oh. Sepora loncat ngadolae. Ayo mulai Ki Lurah Agus Do Muklas. tak kira kagus muklas seburung pole. Do tak kira seburung pole. Karetika talo caro-cak ye. Ki Lurah Agus Muklas nikah oreng. Lamon Iya, oh mimik dulu. dijepok sapo. Mimik dulu. Lamon celak Aku lu, Di. jepok sapo nego marade mak pangi. Desa Legundi kalangku ana. Bila karep tika Bapak Agus Muklas ducek kok takut. Lamun karep tika ducek kok takut. Neko boleh mak papuruannya. Gempar Tanpa Getaran nikah promotor. Mimik lagi. Ducek menyain ngebepandak cek menyain monsi lanceng mater geteran Duse ganteng sera asmana. monsi lambe aduh cek kengain ka monsi lambe aduh cek kengain Pak Inggi letak lanceng tiga sepamikiran
Kilur Agus Muklas neka orenga. Iya. Hetalia mae Tarik. tekong. Hetalia Iya. tekong. Sohoy. Mak locot bayi. Disalekun di kalongku ena. Hesaria Mimi mak orang lagi. setong. Hesaria mak orang setong gak. Mone yang mbak mak lopot bayi. Duta kelar Kilur Agus pula mikire. Sama Iya. mak geger beli. Tarik. Hesaria Iya. mak locot bayi. Pula terus apolong Pak Lurah Agus. Sama janati Iya. kemakan beli. Sohoy. Mone yang mbak tiga. Iya. Mak lopot bayi kan. Monreng ni serna patampena. Iya. Talon-talon main betong. Kelundure. Iya. Main aleger ya. Gempar tanpa getaran nih kak promotor. Bekalan kibalon Mimi lagi. Nih kesandi proyek Bali, Nun. Liburan tak kelar nisa. Ketretan Agus kene menikah. Si Andi Bali he. Si Andi proyek. Eman. Duta gelar Pak Lurah. Bula mikire. Lihat joget gelojak Tuhan. Dari mana mantar manesa. Monteli mantar manesa. Monerojek. Mantar celo aye. Dise genteng siranya mana. Monetina mater nangis. Iya. Jalolololol. Mater noro aye. Kilur Agus Muklas nikah orenga. Monarena Iya. ampun malam. So. Monarena ampun malam. Dota kira golaku pole. Disalekun di nikah longku ena. Monatena tika Jalololol. seneng. Dota kira Iya. seraku pole. Pula terus apolong Kilur Agus Muklas. Iya. So. Kakoda mata basa dece kasangkar pote. Kelangkong matur suwun. Atas penghormatan Kilur Agus Muklas, orang nomor 1 penguasa desa Lekundi yang telah sudi tampil di pagelaran. Maju lah. Si. Nah sekaligus Pak Kampung Jaki, Kampung Hairul Anam kasih sampur, Kampung Sarkam terima tamu. Sini. Titit. Ayo Sandi tergandeng nih bener. Sampur kalak di
Iya. Tika maajelet malolo. Malah buruan nih. Semekere sabenari sampai leso. Iya. Yang berkane morga dikasih hati nabungko. Bung mabuen benar tak gelem alako. Singgo ajelet umi lantaran bede undangan. Beni alasan Mau tak depak sejelas ya ekarasan. tulit Tak usah kabeter umi masalah na enoman. tak kok mabuk. Eka kebaya tambah sopa tak sopeng pekeran. Acelelut. Buk mabukan tika ngocak tabuk mabukan. Kadang ketika mulai tak kelara jelet. Beri mabuk tika ngocak. Beri mabuk kadang ketika mulai nampak selabu toju. Cek kabeter mon pun inong sengkok tak mabuk. Senyambi paling menaria penare undangan ngulbu. Akuan kah? Lata dek sakale hanya masang kolen nambu. Ada sekali lah. Ala kuki mata ber asape anyar abu. Nyaman kita tokar. Sering aki dua le. Dan kau bila sakale penangan. Edingan kidu ya toretretan ladina. Sore mangken den kaule di maksam suri alpan. Celulut. Remangnya domak rontoronan. Ya. Kalarena domak kekerja. Mayu temang alek suge. Kalak lona. Senajan pot arena. Adone kopot nyongo pala. Nape cekat sangale duma nape rami. Nape rami. Lamun cengat sangale ngalak terote. Nape niat tikale mak nape benih. Nape beni. Kalamun niat barang ala aki bete. Nyala delima domak nyala apete. Sakar kena domak borasambore. Orang sekale maniko niat benenya beli pete. Saking niat aduh kebayi bure. Atur sebanun atas penghormatan Kang Siswanto bergabung di grup Densus 88, Kang Samsuri Alpan, ajak Tekno Kandangan juga tidak ketinggalan, Pak Pebi, Tokang Sarang, Pak Sutris, Hasim Pangajib, Kampung Herulanam, beserta Kampung Zaki, Kampung Sarkam, dan tidak ketinggalan Kang Jare Ilyas beserta kawan-kawannya sudah tampil di pagelaran. Rakit-rakit ke hulu, berendam ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian
Tapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Nah, pula mahrib ambu. Enga, dia nyanyi tok hari terong teh ngasih teh deh ya. Salam setong dere dari Tretan PI dorang orang paling genteng calon petinggi Pak. Juga Bapak Kampung Ahmad terima kasih, Cagades kasihan. Sekelangkong juga Kampung Niban, Kampung Holil, Pokemon, Abah Sanjegel, Abah Salan, Kang Asrianto, Pasuruan, Jember, Probolinggo, kesemuanya tanpa terkecuali yang sudah naik di pagelaran saya ucapkan matur sembah nuwun. Matur tak langkong saya ngakan Pak tayah amanah dari keluarga besar 5 serangkai di dejen Pak ya. Karena istirahat dulu maghrib geluh tahu sangremo. Lah istirahat cuma segeci geluh. Lah tidak langkong untuk yang belum terpanggil setelah ini saya lanjut.